Manik Poru Pakon Panogolan. Ya. Ya. Dia itu pahaton tabani Tuhan, dia itu pahaton nami hubay na siyang panitia. Zatongon dumibiri na siyang songon dimban suru-suru patagon rang. Takas lutongon, si botoh adat lutongon hitaw na banu. Jupang nami doison, dimban masombah bani pinggan pasu. Takas matungon sa Tuhan matungtong mamasu-masu sa tuloy. Ay, matungon. Jadi, pay may pukahan namin. Songon hatan ni namatu magkatahon, hodong-hodong na helpat ulang ipandudurhon. Ang godong hanami panggul para musik na lepak ulang iparupurhon. Jadi pukahan namin mga gul on tulunumbas ay mahubani gul na parobe ding Ramos, ase Ramos mataman pasaryanta. Gul na paduahon ay marinrin. Ase mamagari ganu kuasa-kuasa ni si Bolis hanggang guhor sa tabay budarion. Ay mga gul parahot, ase hot matungon pahuruan, hot matungon haganupan. Diar ibuka kita acara ubani mamuka das ubani pangujungi. Jadi ibukahan nami tolong nambas dari itu Pak. Guel grup dikatakan 3 kali tapi dimedleykan, dilanjutkan. Jadi nasian Bapak Bakoninang selanjutnya di sini tertib acara. Pak Rado boleh ditentukan tondong sebelah mana ini, boru sebelah mana? Iya, tondong di sini, boru di sana. Iya, boru di sana. Kemudian oleh tumpuan panagolan di sama boru ya, iya di belakang boru. Iya di sini ada Manik Pargani sama Nyonya. Damanik, ingat itu beda nih. Dari Satpol PP, kami di Satpol PP, Boru Paribanku, Boru Girsan. Mana dia? Boru Girsan tadi mana? Terus terang melaporkan. Ini beserta anak-anaknya. Boru Damanik, mamanya ya Boru Damanik. Kemudian suaminya terserah marga anaknya. Anak-anaknya di sini semua Boru Damanik. Ya, acara ini diselenggarakan di lokasi Tugu Raja Panawalu Damanik atau Raja Siantar yang ke-14 dari Pematang Siantar Marga tarik nasiam. Iya Pak, duduk kita